Aka, assalomu alaykum. Kechqurun biz Ruslan degan akamdan joliqdik-da. Gruppada ko'rchilik, gruppada сөйлөшчүлүк. Bir kecha ko'rishdik-da. Bunda Ruslan degan aka. Assalomu alaykum. Qanday aka? Yaxshi soldingizmi? Zerikpeylar. Qayerdan bo'lasiz aka? O'shdan. Ha, yaxshi. Qayerdan o'shding? Aravan? Ha, Aravan. Qaysi aylan? Yubardan. Ha, yaxshi. İşler qanday oldu aka? Allah'a şükür. Tayinli boydan zerikmediniz mi? Zeriktimden ne? İşte gerek değil mi? İşte izleyip gelgemiz, işte iş gerek. Yaxşı. İşinizge ilgilik aka. Kayaktan qayoqqa ketasiz? Moskvadan Tümen'e yer. Qayoqqa? Moskvadan Tümen'e. Şu Moskvadan Tümen'e ketdik. Bu yoqda Stanga shunday. Kishna stanga ekan. Luch degan. Ruslan. Buyursa Ruslan degan akaga jolg'ib Jede salıp çıktık. Aka naraqtala pоворот бар ekan, naraqdan razворот olib kelaveraylik. Riskovat etmang. Buyursa yo'lga chiqdik. Ruslan aka biraz. Ruslan aka, rasxotimiz qanchaga tushdi? Mağa 30.08 ko'rsatib ketdi. Gece 26 üstüne ko'rsatib ketdi. Menda 24,5 jeb kelgan gece. Ruslan aka ko'z yo'li qolib, kechqurun choy ichdik. Undan ertadan turib olib jo'nadik-da. 3 soat, 4 soat razница ekanda Moskva bilan 3 soat o'xshaydi. Moskvada 7'den 4 öttü. İki saat razница ekan. Ertemende bunday prirodniy yerlerde jursang настроениyaң ko'tarilib qoladi ekan. Ben hesapta. Ben yine 300 litre koyam da. Gününe 300 litre koyam deysizmi? 1 kilometrede 300 litre geçeceğim olsa normal ne da? Ova. Bizge жақшы oldu hazır bir olsa-chi uni zilonniy olib. Burada içine tükettik o da. Bana var Peşenege hiç kim yok ko biz yoqda.
atsam men. Qancha oldu? 3 aydan aştı. 4 ay, 4 ay oldu, 5'inde. Qancha aydagan emassiz sen? Жоқ. Onda sen şu yerda bir 2 yil ishlashing kerak ekan. Жоқ aka, antpang. Ya uka, emin degan tanda boshib o'tiribdi. Bolot aka, уже эле дальнобойщик болуп алдыңбы? Tanda boshibdan qilsa emi jetayda qoldim. Ova. Qishda kishini qo'yishing kerak. Qishda tushish kerak. Anam tanda boshib bo'ladi. Sen hozir bilan joy tashish uchun tanda boshib bo'ldi. Yo'q olma. Kerak. Ya kışında iştebeyim aka. Ben bilen жерди ачат тазалашың керек, ачатка жеткирип корун, бузду кырышың керек. Анан дальна бош болот, Siz kançadan beri dальнобойщиксиз? Aka siz kançadan beri dальнобойщиксиz? 15 yıl oldu. Ha siz настоящий дальнобойщик экенсиз да? Bu başına furanın arkasında hata var. Afganistan'a hattaydım 4 yıl. Rusya'dan gittim, Yakutça'daydım, Simlik'taydım. Ha, жақсы. Siz gözü cumu ayday turan bolsuz da? Ya şükürler. Cevabımızda akıllıları şu. Ailecekten işte otağında olsa var. Owada aka iштеш керек да. Бирок мага жакты. Бир гана жакпаган жери ошо үйдөн барып келе албайт экенсиң да. 10-15 күндөп жүрүп калат экенсиң. Evga 10-15 gün yürüdü. O şimdiki жүрсең 15 günde bir kanesine getir. 15 günde kayıtladın. Bir ay. Bir var gözüm 1 ay olursun. Sonra yerde жүрсең kamaz aylayız. Orada sonra yok. Orada maqtar etki kamaz aylagan. Qayerda desiz? Qayerda? Yakutchada, Yakutcha. Yakutchada da işlediniz be? Yakutchada 2 yıl işledim. Yekaterinburg 310 kilometr ekan. Men 310dan keyin qalat ekanman aka. Qandan keyin? 310dan keyin qalat ekan deyim. Sen yerine qalat ekan. Yarımında qalat ekan. Ova. Aka bu firmada qanchadan beri ishdaysiz? 4 aylar oldu da men bile işledim. Aprelde yurganman ha. Ko'z tengirgan ekan bizda unda ko'z. Geldim önce 14'ünde reisga chiqqan. 13'ü dokument topshirdim, 14'ünde reisga chiqib ketgan. Ha, жақсы. Men 4'ünde mashinani olib 5'inde chiqib ketganman da. Stajirovka qancha yurding? Stajirovkada 3 kun yurdim. Gondonlar nerede turadi? Nega? Perolga chiqib ketdi hozir. Kechqurun kech bo'lib ketgandikdan Ruslan aka bilan suhlasha olmadik. Hozir uxtab qolibmiz. Emi ratsiyada suhlaşıp ketdi hozir shu. Qadalari üstüne 120 Ova o'g'otam aka.
Ошондо ешкаңызды берип туруп üstüne 120 берип, ошо 330'da алдыңызбы? Ошондо сомго канчага түшүп калды экен? Канчага баладыңыз? Ешканы мен бурун 3 жыл өстө 280 миңге алган элем да. Ал Lexus канчанчы жылкы? 2004. Жакшы куллук болсун. Aman, ben barsaq münezde Kuday nasipse var bana gibinezde. Alıp koyup koydunuz bir uyga? Belki maşinamla uyda turatıyla da kotarıp koyganlar. Bana universal maşina gerek olsa Avrasral'da yerden haraç ödesmeli de. O blok Lexus'u ben bir şekilde özüm alıp vergenler. O Lexus'un yaxşı maşina. Toza maşinalar da. Жақсы құллық болсын. Жақта жүрі алып өйрелі, барғанда да барып, машина yok болса жүре албайын мен. Машина yok болса, жүрген ошы жерекпек тамала. Ова, ака. Шопыр адам ошондо болуп калат да. Сол жактагы эмне чөбө оруп атабы же будай оруп атабы? Чөбө оруп турган экен да. Сүлөс кыла турган экен. Kırgızistan'da bir 80 traktör pres pomparşıgымен aparıp koysam sen jönlü bağırsın da. Bozkırlı ottu da.